Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ka Khongwir Motors TVS kabalong ka way nagi shilem di thuk arshaka kapadan hamaulai stanbus shilong haka khatsan tarik unai lur ara jarapsan kala pelat Paidbah jeki electric scooty haka jialang kabalalong ha parking lot kapadan markha bat ka obi shopping mall ha khandai lat shilong ya kini ki electric scooty la pelat Paidbah hi de itrai jong ka Khongwir Motors TVS ikong almita Khongwir haringkat ka jingsa khilang jong ki bahi yang sem bat kinong tray jong ka TVS. Kani ka mega loan mela bala pelong da ka Khongwir Motors TVS ha parking lot kapadan markha bat ka obi shopping mall kanne hadu sausi kata nadu ka khatsan tarik unailur arajar arpsan hadu ka khat pratarik unailur arajar arpsan. Lihat jangan ispan kanika TVS IQ electric. Kanika TVS electric IQ kadan 5 variant. Kani 5 variant kada hani pangidam tang idan R variant variant onai 2.2 kilowatt but 3.5 kilowatt. Ya, hakani idan kanika range ka idan adat kanika range ka pa bila banyak naik besar kilometer but sispa 100 kilometer. Ya, top speed bila banyak 90 kilometer per hour but 90 kilometer per hour. Ya, ini kan charging time dulu bila kanika along fast charging. Dan ini fast charging bila nado ke percentage ke 0 to 80%. Bila punya 2 hours 45 minutes. But kan ni kawai ke variant pada 3.5 kilowatt. Bila punya 4 hours 30 minutes. Ya, but kan ni gila long chargeable type. Portable charger. Bila charge lagi charge mobile, charge phone ya. Dapat kanika peak power kadi kidan lala bitang dawat day 1 4.4 kilowatt. Iki brake disc brake iru ground clearance kidan kiwan sispa 100 mm tigi lawan tire tubeless tire. Dapat kanika Bluetooth connectivity lala ban connect tegana feature sang Bluetooth connectivity kiwan kini turn by turn navigation, call and SMS alert, distance to empty, music control pila banyo tang third top, second top ag top model. Dengan go fencing, anti theft alert pila banyo. Dengan USB mobile charging, crash and fall alert. Ha kasian ka maning kong bak TVS na wara ikum kani barkiyadon hangi ban witness ya kani. Dengan try bikwa mengini apleno ni. Banyan ninyo siyan dito sa kasyong dito try ban syong. Itong ini no ay kini menta ban nga khot na kaliang jong kaying kasam bat ka family na po Khongwir TVS bikin once ni sikamat bingin unveil ya kini artli Scooty badan nang ni bat bingin ni dalagi jong kimat kilong kumno bat pila ban ban sim kini pamphlet ru lani pila ban inquire na kaling staff ki jongi lar di ko ban tip company a sapang jong ni Scooty TVS IQ electric 1 2 and 3. Alright, the big round of applause for this building. As happy macam menunggu